Ay mentu mana rafa gata soto. Balansi ni kaya dah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hota ya nani. Sena. Dawana bishan aro maya laltan arrantan. Sena hogutu ummatu majasa. Nuti video tana jojochu egalle jirra garo kasimi dak. Ejenna o rabbi tu jirawo. No wajju hota ti bishan aro maya dawad arrantan. Rabbina kuma fade kawo. Kale hotuban langai. Muadaran awadai. Arrantan amo aro mayat. Itu mata cemora. Wah itu mata. Silki deh nyaca kayak setin terwino. Aidak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hayyikum bi tahiyyatil islamil khalidah ramza amanin wa unwanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arrantana dawanna bishana haroma ya achirrati arkamna onno ti sayibota ga qali hoji jirra asin gaba mirga yan ayman muhammadi tu jira irra salamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asinis jalo ke nyatu jira luqman itu jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya ate o shekha na mali chaljete maka ke sitti me si wajjo makan ke basha bin satin jama. Aya dawanna ana ruftani da chuda galato ma jecha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya juber di jega nyo isawo jeje sino. Assalamu alaikum. Adis assalamu alaikum jenga kutak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya ajimrano onnot. Aya onno tega dawanna bishani no wajji jirada tunis uma rabbi kaysatti tafakkuro godun wanu majirtu bishana haramaya kuni yaro dera toko yaro haramaya tanabira anda barro hinjiru garo arranta na rabbin jalla jalalu rabbi hunnuti bishan kana akkanatti haramaya dafis debise wan bira fakata guyya birarra arranta nafa aka garitti heddu bishana sa guttame diyo tana cofatu robutu jira gafa dura wan dhabamsiseme obbolesa keenya basha gabanna basha situn nuyi maga iddu dura tokko gafa dura tokko ani gizi irra dabarruga haroma yatana bishaan isini turte yeroo xiqqoo booda dhabamte amman tana deebite innawa namu cofaatu dhufanii tiiviileen islaamaa cofaatu dhufanii tillee asirratti waraabaa irraa haasa'u turaniiti mee tana isin maal jettanii Bismillah namni hedduu garuu ni jaha takka ani garuu gaafsanitti hedduu nuti gaafsan joolleedha heddullee akkasitti beeku baannu haasoo gizee dhageenyu takka ni gurguratanis warri juus ni jaa warra haraa biramu maal jaanii warra achi gurguratus ni jira ira deebii ammaas warra asirratti waa falafa maaree godhu jira deebii ammaas waa hedduu waan godhaniif rabbiin nu agabsee achi booda no eegamata godha way booda inshallah alhamdulillah rabbiin nu deebisee an kana hundaniin qabajee nu garsiise garuu ani haggaa khiyyaana khanin beeku kana dawalatee beelkumaan waan jiru Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishaan keenya hunga amate hedduudhaaf dabreeti amma nuuf deebi'e alhamdulillah gaafa kutusan akka dhageenyatti ummanni keenya waa hedduu asirratti godhaa ture shirkii adda addaa diqaalaa garii itti darbaa turanii rabbiin saniif dallanee nurraa dhabamsiise eegaa amata kudha wayii booda rabbiin dandeettii isaatiin kunoo akkana bishaan bareedaa kana qalbii teenya jiise jechuudha. Aya amman tana gaafii biraatti isinii qabnu hammam takka gad fagaata fi ammas yoo dheerina isaa beektan taname akkam jettan sheekhanaan nurraa fagaate gaanni nurraa fagaate baalaansiis nurraa balleesse onnooti ilaala awoo baalaansii nurraa fageessee jira oo baalaansii nurraa fageessee gaddaafaan on nageenye diyaa amma qabe aya dheerina isaa gad Bismillah salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam metrisa
gizee ammaan tana jippeessidhaan laallu meetira 14 maashaallah bishaan keenya nu deebee jira alhamdulillah bara deenga darras barana idaa deemu jira alhamdulillah rabbina kanoon nu faadhiisuun jaa sila shiira mootummaan dur nafa nyaata yookaan nafxanyaan nurra yaaddee bishaan keenya goggoysuu yaalteen sila arraan tana alhamdulillah sin jirru magaalaan laaltanii agartan tun magaalaan tun sila arraan tana magaalaa Finfinnee geessi alhamdulillah arraan tana nu deebise magaalaan teenyas nu guddatti bakka geessi jannee yaanna inshallah izni rabbiitiin tanu magaa assalamu alaikum warahmatullah yoo wanta jennee saa takka cinaa yookaan ammoo saa lama nama ni deemsa jeenii yaada akkana gamana gamana ammoo meetira kiiloomeetira saa 4 akkana 5 sinna fudhata akkaan deemuu danda'u yoo ta'e malee akkaan deemuu hin dandeenye saa 7 khatti fudhatus ni jira fagina isaa dheerina isaa jechuu aamin aamin ammallee isinirraa haa tursiisu onnoo tilaal obboleessa keenya akka isinii hime dheerinni isaa doonii teenyarraa gad jechuu gara dachiidha reefuun tanallee inni nu garsiisee jira nuti afaan isaatirraa dhagayaa isiniin jechuufin ani gama isaa maayikiroofoon agarsiise onnoo tilaal wanti isii inni ni qaba moobaayilii ni qaba onnooti 14 ilaal obboleeyyan kiyya keessilaama kun isa dheerinaanis sa'aas yeroo ka deemsisu nu himee jira sa'a takkaaf cinaa jee asii ammoo inni labbaa hanga baatitti deemee sa'a 4 narraa fudhatee jee abbaan gaa yoo humna qabaate akka gaaritti hunnooti sa'a 4 ni deema namni kaan ammoo sa'a 5 jahallee ni deema jee harawumaa yaa nuti arran tana akkanatti jirra obboleeyyan kiyya isin biraanoo guyyaan keessan akkamii Haramaayaa yuunivarsiitii muhaadaraa qabna san dhufneeti akkanatti jirraan isin jaa ayyaman ati hoo maal jetta ni qabata onno time ammas takka oduu isinirraa hin baane jaalawwan kiyya ke islaama mee takka laalame onni tunu maal jaamti lokoman gurraatiin dankiyya jaamti lixudha gurraatiin lixu aya taanoo adiin sanoo abu goddaa jaanin eewas taasirra akkasitti kana qabdu sanii miti sasin eewas citanga citaan deemu jira kuni qataa'u deemu jira fakkaate waan nuti sosoo jirruuf inni ka deemu jiru fakkaate maasha Allah egaa waan nuti akkasii miti deega 8 deemne deega 8 deemu jira walakkaa isaan geenye naamu bishaan uumaa walakkaa isaatis hin geenye subhaanallah akkana fakkaate Haramaayaa rabbii irratti haatiisu qananii tana rabbi isin irratti haatiisu wallahi Luqmaan innis galatoomi jennaan tanallee tan agarsiise hoggumee qabar baallama godhannee bar ani warra kiyya waliin hin dhufa jeetitin niyyaa qabaannu amma isii duubaan agarsiise rabshaa nutti kaasuuf deemaawi nas'alullah salaamata wal aafiya warra nu daawwachaa jirtan obboleeyyan kiyya islaamaa jazaakumullahu khair wa barakallahu fikum cufa keessanii warra online irra jirtan rabbiin yaada muraada keessan isiniif haa guutuu hajaa teessan tafacaate cufaatoo walitti isiniif haa qabu addunyaa fi akhiratti jiruu gaarii rabbi isin haa jiraachisu jiruu milkii rabbi isin haa jiraachisu hajaa teessan cufaatoo walitti isiniif haa qabu khayrii addunyaati fi akhiraa rabbi walitti isiniif haa qabu obboleeyyan keenya bakka cufatoo warra dararamaa jiru rabbiin isaan haa furu qullaa ka jiru ربنا أوفيسو كبيلة وربي هانياتشيسو كليكين الرجل ربي لكي راهباسو كدوكوسة ربي نوفافيسو كمنهيد أجر ربي منهيد الراباسي ربي نوهاجم مجيسو أسمع كيساس دعائي ولي قرآت ديمنا والرفض فدوس ربي حافوسيسو تيروم فيتوس ربي عيروم سيسو لقمان شوالا فكاتي كان اللي ربي جارتي ساليا تكاديرتو أكاسا تكربي تياباس أغايت ربي ربي سيتي أغانو لقمان أي مالتاتي Sekarang apa sih lebih tiagan? Ini no, isino futanir tadi. Oh, masya Allah, gamma juga saja terkau. Ilmano, abo Rabbi siakan no, abo Julia kata itu Rabbi siakan. Orang alim Rabbi siakan no. Awa iman atio. Rabbi jarti salia dim to kata itu Rabbi siakan. Amin jatau, amin injen sini injen ne kata bere. Oh, bagai jatau.
Awo daaknu waraabu jirus rabbi jaartii isaalee itti haa kennu. Isin maal godhatan? Itti kan. Ifitti garagalchee guuta gaboo du'aayin si godhu ammiinii ta'e si haadha ga'eeri. Haa ilaal awoo garsiisin nooti ilaal waan san garsiisin. Kalluuna meeqa guurte jennee goonani? Ni gaafannaan boo. Nama takkaatu tutuun nooti achirraa ilaal kophaa isaa kana jechuudha kalluuna guuruu jiraati. Meeqa guurtee jennee itti gaafanna obboleeyyan kiyya. Ummati akkanatti daawwannaa tana dhuftan gisee hadiisa qaraasisnuun akkanumas silaa dhuftanii gaarii ture hoo. Masha Allah wallahi rabbi irraa jaalatu. Mee ilaali gaachi kana jeef. Abbaa koddaa sani mee ilaali. Namtichi kun nuti ilaala doonii agartan tana xiqqoo tana akkanatti akka ajaa'ibatti nuti gama keenya dhufu jiru kalluuna guuruu jiraanni. Meeqa guuree jennee itti gaafannaan. Teenyarra isinni viidiyoon nuti tana faadhaa ogaata kana taatu. Tuni sa'a sadii deemuun ooltuu gaa'uunoo. Eega akkana malee hin taatu. Deemni qabu. Kalluuna guurrattu hin jirtu ati? Hin dhufne? Amma hin jiru? Firiidhaan. Yeroo gurruun nuti obboleeyyan kiyya firii kumarraa olii ni gurra jaa kalluuna as keessa jiru. Ammatti qofoota nuti deemneeti kalluuna san dhukke irraa kaasna woo kam jettawoo. Beelaa nutti fidde waa'ee kalluunaa nutti haasoyte. Akkam jetta? Rabbi jira woo kalluuna san dheenee dhukke irraa kaasna. Aboo ati sodaata akka malee nuti akkana deemta nuti asirraa nuti aayiman inni yeroo achirraa nutti dhufe woo baalaansii nu qabu jirtaati hin deemin jechuu jiraan ati akkanatti innoo kana jettaati. Maraba kalluuna gatti qabatu. Akkami deebinuu molloqoman akkam jetta? Akkasii miti? Sa'a jaatee nuti biratti masgiida sa'a jaafi deeqaa shanitti adana asinis akkasuma. Akkanaan isiniin jaati obboleeyyan kiyya ke islaamaa cufa keessanuu galatooma isiniin jechaatiti. Bakka nu wajji jiraataniin isiniin jaa cufa keessanuu warra nu daawwatu jiru rabbi jecha isiniin jaaladha. Isin cufaatiif rabbi yaada muraada keessanillee isiniif haa guutu waajaa teessan tafacaate cufallee walitti isiniif haa qabu. Addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa milkeessu. Addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii isin haa jiraachisu. Warra haadhaa fi abbaa qabdan rabbiin haadhaa fi abbaa keessan umrii dheertuu barakaa qabda lagaa gaarii waliin rabbi haa kennuufi. Yoo takka isin irraa du'an yookaan lamaan isaanii yoo isin irraa du'an ammoo rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabri isaanii rabbiin caffee jannata haa godhuu fi galmi isaanii illiyyiin itti isaaniif haa galmeessu kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbi isaan haa godhu. Maan nabiyyiina wasiddiqiina washuhadaa wasaaliina waasuna ulaa'ika rafiiqa jala gaggaarii isaan waliin rabbi isin haa godhu. Warra ilmaan hin qabaanne rabbiin ilmaan saalii isiniif haa kennu. Warra qabdan ammoo rabbiin ilmaan keessan dasii ija keessanii ijoollee gaarii maqaa warra isinitti godhu malee warra isin arrabsiisu hin godhin isinin jaa baganuu jiraatanii obboleeyyan kiyya nu biraan salaatinii zuurii dhiyaatee jira. Arraan tanaaf asumatti isin dhiisnaa galatoomaa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum ورفع الله قدركم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرت Dheerina achi qaba. Dheerina achi qaba. Bakka irraa dhufne. Bakka irraa dhufne san sun jiru. Basha. Yaa lodi sun godhi wanta